Мен авалар, чоңаталар шығып келеді оқшайды, мұны ақсақалдар келсе. Азаматсыздар, ылайым ұшына әле жап-жаш бойынша жүріңіздер, сұпсын oldu öyle. Келіңіз, сөз başlayыңыз ағамыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті туғандар. Мен не демекпін? Мен құда, сіздер 1000 жылдық құда болыңыздар. Тілегерді Алла Тағала берсін. Әрдайым ұшындай жақсы күндерді жолығып жүре бергіле. Шудаштар қолыңа дайым жайлы жақсылықтарға жайылсын. Менера рахмат саған, шүтіп балдарды тәрбиялаған. Нарбек, келін бала, сіздер бүгін жаңадан тұрмышқа қадам шілтеп отырасыңар. Шілтеген қадамдар байсалды болсын. Тілегерді Алла Тағала берсін. Өзіңерден ағарып көгергіле. Шыл бұл дүйнеде қандай жақсы нәрселер болса, шоның барын қалаймын. Жаңағы инем жақсы айтып кетті, біздің мемлекетке қош келіпсіңер деп. Ошол мемлекетке бекем болсын. Әрдайым жақсы күндерді, тойларды жүргілер. Тілегерді Алла Тағала берсін. Айтқаныңыз келсін, неше келеді, ме? Анан урматтуу тойго келген коноктор, мен бир нерсени айтып кетейин деп эсиме чыгып кетти. Мына биз тойго ушинтип эле дайым 9-да 10-да келип аябай кечигип келип атабыз. Мына той өткөзгөндөр ушунчалык элди күткөндө кыжалат болот. Ар бир пенде өзүнүн башынан өткөндө түшүнөт. Ушу эрте келгенге аракет кылып бериңиздер. Сиздерден суранычы. Азамат ушул агабызга белек берип коюңчу, ушул жакшы насаат сөз үчүн. Алыңыз. Бул белек сизге. Апалардан ким себет келиңиз. Саламатсыздарбы, кымбат кутмандуу кечиңиздер менен Венера тойун тойгулансын. Эки балаң бактылуу болсун. Тойун тойгулансын, эки балаң бактылуу болсун. Элиң кут болсун. Ушу балдарың бактылуу болсо, сен бактылуусуң. Нарбек, Айтурган, балдарың бактылуу болгула. Кармашкан колдоруңа эч качан күтпөсүн. Көп балалуу болгула, сабырлуу болгула. Сабырлуу болсоңор бардык нерсеге жетесиңер. Тоюңар тойгулансын ошо. Рахмат, апабыз сүйлөткөн калган меймандар кошулабыз деп жатышат. Белектер тапшырыңыздар. Музыка коштойбуз. Аксакалдар, ардайым ушундай төрдүн көркү болуп эле жүрө бериңиздер. Жаштарга мына бүгүндөй насаатыңыздарды, акыл насаатыңыздарды айтып, тарбияңыздарды берип. Меймандар азыр бир жамаат чакырабыз, андан кийин бий баштайбыз, танса баштайбыз. Мына тойдун өзү эң зеригиштүү моменти ушул калоо тилек айтылчу кез. Себеби бул жакта жакшы сөздөр айтылат. Ал сөздөр олтурган конокторго кызыксыз, ачык айтып коеюн. Ал сөздөр мына той элерине жана 2 жашка кызыктуу. Кийин ушул кассетадан, видеодон, дисктен көргөндө өтө маанилүү. Конкурстарды өткөрүп салабыз. Кимде ким эгер тоюн дисктен көргөн болсо, тансаларды өткөрүп салып атайын ушул айтылган калоо тилектерди кайра көрөбүз. Бул айтылган калоо тилектер той элерине бүгүнкү өтө маанилүү. Азыр сөзгө Жоробай агабыздын туугандары Бекболот агабыз, Муса агабыз, Бегали агабыз баштаган. Сыргабай, Асылбек абалар коштогон жамаат келиңиздер. Андан кийин жарым саат бий баштайлы, даярданып туруңуздар. Кана, келип коюңуздар. Жоробай агабыздын жалпы туугандары. Бийлеп чыксын, шаңдуу музыкалар коюп коебуз. Ар бир жамаат сөзгө чакырганда шаңдуу музыкалар чакырып туралы. Бийлеп чыксын, бийлеп чыккандарга белек берели. Ağalar, kim başlap berет? Келиңиз, ортого чыгабыз. Алтындай болгон калуу тилектер жаңы баштады. Урматтуу меймандар, кутмандуу кечиңиздер менен ушул 2 жашты ушундай сыйлап, ушунчалык ата-энесин сыйлап келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздерге бакыт таалайт, келечекте үйүңүздөрдө тынчтык, иштериңизде ийгилик болушту каалайбыз. Ошондой эле Кудагыйлар тынч болгула, ден соолуңар чың болсун. Дайыма өзүңөрдөн бабелеңер үзүлбөсүн. Ошондой эле 2 жаш бактылуу болсун. Каалаган ой максатыга катнашкан колдору узакка жетсин. Ал деген бир кадам кыбатыт наверное да. Ошого жетип алсын. Ошон үчүн бир кол чаап алгачы.
Азаматсыз. Кім керек? Алғардан. Келіңіз. Ақсақал. Ассалаумағалейкум, урматтуу калымдар. Ана бүгін 2 жаштын бақыт тойы болып отыр. Шул 2 жашқа қалауыз бұл өмірлер ұзын болсын, ата-енесіне күйімлі болсын, көп бала чақалы болсын, денсаулықтары үшін болып, елдің алдыңғы адамдардан болсын. Бұлар тапқан ата-енесі денсаулығы үшін болсын, елдің алдыңғы адамдар болсын, дайма Құда сүйек түгіл, үзілбесен дайма қатлашып жақсы құда сүйек тұрған болсын. Ұшыл жерде отырған бардық елге қалауымыз. Тыншылық аманшылық, дайма жақсылықтар үстіне жүрегіміздер. Дайма шындай тойлар ұлғаны жасын. Құтманды кечіңіздер менен бүгінгі тойға келген меймандар. Бүгін ұшындай жақсы күнде чоғылып отырамыз 2 жаштың тойында. Шол 2 жашқа үшінші ел келіп, 2 жашты сыйлап, ұшыларға жүректен шыққан жақсы сөздерді қалап, келген отырамыз, жақсы сөздер қауыры болсын. Бүгінгі жақсы сөздерді ұшыларға арнамақшымыз. Құдайларға да денсаулық, келін құлық болсын сіздерге, ал жаққа күйеу құлық болсын. 2 жашқа бақытлы тұрмыш қалаймыз. Айтқаныңыз келсін, андамесе апалардан дағы сөйлетіп қойылға келіңіздер, әжекелерден. Қалғаныңыз қосыласыз. Құтманды кешіңіздер менен бүгін ошол 2 жаштын үйленіп үлпет тойына келіп отырасыздар. Ушул 2 жаш бактылуу болсун, экөө тең арып, тең карып, ар дайым ушу жүздөрү жарык болуп жүрө берсин. Элдин алды болсо көз тиет дейт, арты болсо сөз тиет дейт, элдин ортосу болуп, элдин катарында жүрө берсин. 2 кудагыйлар, 1000 жылдык кудагыйлардан болгула, ар дайым ушу жүзүңөрдөн жылмайып кетпесин. Эмдиги жок ушумалда небере көрүп, ошо неберени жүрүп отурайын. Айтқаныңыздар келсін, ушул жакшы тойлектер кабыл болсын. Белектерди тапшырабыз. Тойларын куттуктаңыздар, азаматтар. Абалар, абжелерибиз, жалпы эле туугандар. Рахмат. Дагы бир жамаат чакыра турган болдук, себеби мына тамак акыркы столго келип калыптыр, бир толаларда тамактанып алсын. Биге чакырып берсек алар тамактары калып кетпесин. Бул жамаат 6-чы столдо отурган сыйлуу конокторубуз. Акыл агабыз, Сабыр Али агабыз, Иса агабыз, Гарип агабыз, Болот, өзгөн агалар баштап келген. Биздин бүгүнкү тойдун өтө сыйлуу коноктору келиңиздер. 6-чы столдо отурган меймандар. Келип коюңуздар. Аға келіңіз. Рахмат. Андемесе, урматтуу меймандар, сөздің кезегі ушул 6-чы столда отырған сыйлуу конокторубузга келип жетип отурат. Бекболот агабыздан баштайбыз ба? Келиңиз. Яузубиллахи минашшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу туугандар, бүгүн Жарбандасымның үйлөнүп үлпөтү тойына келип отурасыздар, бар жоңуздар. Ушул ак батаңарды берип, ак сөзүңөрдү атып, 2 жашка ушул бакыт тилеп келип отурасыңар. Ошолор кабыл болсун. Силерде жодар, Бенара көптөн күткөн немеңер мына бүгүн Алла Таала насип кылган экен. Бүгүн келип отурат, ушул тууган уруңар айылдан келип отурат. Досторуңар, колу коңушуңар, бар жок ушул силер кандай сүйүнсөңөр ошондой сүйүнүп, аяктарына биз сүйүнүп отурабыз. 2 жаш бактылуу болсун.
мынасы балам. Бұл ер жігітті үйленге чейин 2 жұрт болады екен. Бірін жата жұрт, анан таға жұрт дейді. Бүгінгі мына 3-ші жұрттың қосылып отырады балам. Сен ұшыл 2-3 жұртты ұшыл аттың сізгініне бірге қармап, бірге сыйлап жүрген ардайым. Жетен сағағы ек жұрт болады. Ошон бірге ұшыл бақтылы бол балам. Өзіңе нұғарып көріп ақар жақар болып. Келірге ұшыл жанара, невре сүйіп невре ерекілетіп қалсын. Алла тағала ошоны насып қылсын, Жанара ұшыл ардайым ұшыл балдарыңның чайын еткен, балдарының урматын көрген. Алла тағала қанша неме бер ошоның бәрін саған насып етсін балдарыңан. Бірілі балдарыңан емес неверлердің чайын еткен. Қадырлы ене болып отырып төрінде. Ардайым ұшыл немесінен қалаймын. Анан еміне ақсақалға да беріп қойлы сөздеріне, қалғаны сөйлесінеріне. Ассаламу алейкум, урматтуу қонақтар. Бенара Чударабек Құдалар болсын, ардайым ушундай Құдай таалам жакшы кудалардан болгула. Нарбек рахмат. Силер азыр жакшы Кыргызстандын эмес, мындай жакшы жаңы мамлекет болуп атасыңар. Ушул мамлекетте жакшы дүңгүрөтүп, жакшы нерселерди алып кетиш бүт бар жок силердин зависетте. Ардайым ушу мамлекеттиңер бай болсун, молчулук болсун, токчулук болсун, дүйнөдөгү эң жакшы мамлекеттерден болуп түзүлгөнгө каалайм. Силерге ардайым ушу жакшы бактылуулукту каалайм. Бар болгула, бай болгула. Рахмат, анда сөздің кезегін Гариба қабыс көрелі. Келіңіз, жакшы қалу тұрек шаңырттырып көреміз. Рахмат. Деме Венера тағы бір жолы біз аябай қуаныштамыз. Шындығында деме ушу келин құт болсын, келин чайын ішіп, балдарды сейін көріп ардайым. Өзім ушу дарман болғанда қандай жақсы болмақ эле, эми чакан болсын, бирок бүгүн силердин үйүңөрдө эмес бардык биздин бардык ушу кәдимгидей мен ойлойм чоң майрам болуп атат. Ушу келин құт болсын, балдар бактылуу болсын. Келерде мына бир тапсыр айтканда ушу жетек тоюңуздарга келгенге насип этсин. Анан силерге дагы чындап сол узун өмүр, ардайым ушу ата-энеңерди сыйлаган жакшы үй бүлөлөрдөн болушуңарга каалайбыз. Чоң рахмат. Ижигилерден бирөө сөйлөп койсун. Келиңиздер. Кел. Жакшысызбы? Мына кечиңиздер менен урматтуу салтанаттуу күнү коноктор. Бүгүн Кыргыз мамлекетибиздин катары дагы бир үй бүлө кошулуп катары көбөйүп отурат. Ал эми Бенаранын үйүнө бүлө кошулуп кызды болуп сүйүнүп отурасың. Ошо үйлөрүң кут болуп, сен күткөн ылайык кабыл болсун. Уларбек Айтурган балдарым, силердин бүгүнкү бактылуу күнүңөр кут болсун. Жанат бөлүктүү болсун ушу бактылуу күнүңөр. Силердин ушу кармашкан колуңор бөлүктүү болуп, өзүңөрдүн замандаштарыңардын арасында үлгүлүү болуп, бактылуу, ынтымактуу, ыймандуу үй бүлөлөрдөн болуп, дайыма ыйманыңар жүзүңөрдөн нур болуп, дайыма силер үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болуп жүрүңүлөр. Дайыма ар бир турмуш жолуңарда ар бир күнүңөр ийгиликтин, бакыттын, жакшылыктын коштосу менен болсун арайым. Дайыма жүзүңөр күн жарык болсун алтындарым. Ал эми жалпы бүгүнкү коноктору бетөнүнө жүрсөк дагы ушул жакшылыктарды дайыма күтүп отурабыз. Ар дайым Кудайым бизге ушундай жакшылык күндөрдү насип этсин. Бөтөн насыптар болуп, дайыма ушундай ынтымактуулук бекем болуп, жакшы күндөрдү алдайым Кудайым бизге насип этсин. Саалыгыңыздар болсун. Чоң рахмат. Алып келген даярдаган белектер тапшырып тойлорун куттуктаңыздар. Музыка коштолсун. Андан кийин ортодо кетпей ортодо калсаңыздар болот. Себеби тоюбуздун алгачкы жарым сааттык бийин тансасын баштайлы. Оң жак сол жак жебей, кары жашка карабай баарыңыздар ортого чыгып шаңдуу бийлерге бийлеп белек алыңыздар. Тойго келгенден жакшы бийлеп көңүл ачып кетиш керек. Жөнүнө отуруп кетип калбастан. Кана баарыбыз ортого бийге чыгабыз, жаштар, достор, ата журт абалар.
бар. Айсыл стол, шамды бейнесі. Құдалар, жаштар, достар. Айтылған қызымыздың туғандары. Өзгөмдің қаруылы туғандары.
Tira tirona po engulon Música boa, só te botar dom Pop, gosto, ground, fast, slow Folheto, baseado e girl Não tipo, não estou em minha fiada Uma mira perfeita para dois Son videodaslar, olursak çılmayımız. Köpçülükte sırası oyunca barımızdan da Cengilbek'e çakırağız. Vals. Geçi canım şancağa büyümüzde dolduran Gömül açı olduralı Kaygırgandım orduna Geçi canım şancağa Şirin sözdön gep kılın Tıktımaktır rızkını Düğümüz göçer
меймандар, бүгүнкү Монарбек жана Айтургандын үйлөнүү тоюнун биринчи бөлүгүн аяктап, мына ушундай силердин кол чабыңыздардын коштоосунда экинчи бөлүктү баштайбыз. Мана жакшы коноктор, кол чабып коюңуздарчы, келиңиздер. Рахмат маэстро. Музыканы өчүрүп турабыз дагы, мынандай эки тарапты жарыштыралы. Мына сол тарапта отурган коноктор биздин маанайыбыз мынандай деп көргөзүп коюңуздар. Сол тарап барбызбы? Бир нерсе жетпей атат окшойт сиздерге, жакшы кол чаптыңыздар, бирок колду мындай чабат, карап туруңуздар. Үйрөнүп алыңыздар дагы, мындан кийин кайсы жакка тойго барбаңыздар, ушинтип кол чабып жүрөсүздөр. Өзүңүздөргө жакшы болот. Оң тарап мактанып койду, уят болбайсыздарбы? Оң тарап барбы дегенде колду көтөрөбүз дагы, алаканды аянбастан катуу кыйкырып, ызы чогулуп кол чабабыз. Оң тарап барсыздарбы? Азаматсыздар. Мына ушундай кол чабыш керек. Демек мен биринчи жакшы бийлеген коноктордун белектерин тапшырып коюн, андан кийин улатталы. Абдрасул агабыз менен Олжабай деген агабыз аябай сонун бийлептир. Кайсыл жакта жүрүшөт? Сыртта жүрүшөт болуш керек, э? Мына куда тарап. Келиңиздер, Абдрасул ага, Олжабай ага батыраак келебиз. Белектерди алып кетиңиздер. Маэстро музыкага жаңыртып туралы бийлеп чыксын. Музыка, танцевальный музыка. Андай болбойт, бийлеп келиңиздер катуураак, мына чын жүрөк. Рахмат. Шекербек ага, кайдасыз Шекербек агабыз? Кондуз эжекебиз менен Сейдалы агабыз чакырабыз. Батыраак келиңиздер, эми жакшы бийлегендер. Белектерди алып кетиңиздер. Кондуз эже, Сейдалы ага, Айша атасы. Шекербек агабыз батыраак. Рахмат. Назира Арыстанбекова эжекебиз кайда? Назира эжеке, келиңиз. Арыстанбекова деген Назира деген эжекебиз бар экен. Кана биздин Назира эже? Батыраак келиңиздер. Талас агабыз менен Феруз эжекебизди чакырабыз. Батыраак келиңиз. Эжеке, аз беребизди. Чакырып албайлы. Эргиз агабыз менен Жанар эжекебизди чакырат экенбиз. Эргиз ага, Жанар эже. Кайда? Шекербек ага келиңиз. Эргиз ага менен Жанар эже. Жанар эже дагы келди, жигиттер жок болуп атат, э? Шекербек агабыз келди. Рахмат. Анан мына Мунарбектин досторунан бир жигит, Айтургандын подружкаларынан бир айым. Батыраак келиңиздер. Достор. Азыр ошол туризди таркатып коебуз. Батыраак келиңиз. Келдиби? Ооба, мына. Жарым сааттык бир учурундарыңыздардан ушунча 500 адамдын арасынан өзгөчөлөнүп, мыкты өзүңүздөрдүн жакшы бийлегиңиздерди көргөзсөңүздөр. Биз жөн отурбастан айланып жүрүп аттарыңызды жазып алдык. Азыр эми арасында ким жакшы бийлейт тандап алышыбыз керек. Азыр чогуу бийлейбиз ортого келип, мына ортого жайылыңыздар, келиңиздер. Жалгыз бийлесем тартынып каласыздар. Чогуу эле бийлетейин аралаштырып. Туруңуздар, чачылып. Жайылып туруңуздар. Оюнун шарты мынандай. Музыка жаңырат, аралашып эле бийлей бересиздер дагы. Музыка бийлеп жатканда заматта токтоп калат, токтоп калганда кантип бийлеп жаткан болсоңуздар ошол боюнча катып каласыздар, эстелик болуп. Бийлеп атып эле музыка токтоп, шып, катыйбыз. Кыймылдаган оюндан чыгара беребиз. Акыркы калган 1, 2, 3-чү орунга чоң приз. Калганыңыздарга чакан эле белек беребиз. Оңой эле бийлейсиздер, болгону жакшы катыш керек, кыймылдап кетпей. Болду. Оңой конкурс. Кетти маэстро, музыка. Биз конкурсту баштадык. Бийлей албагандар эмес, мына кыймылдап кеткендер чыгарабыз. Биз биринчи, агай. Кыймылдабай туруш керек. Катып тура бериңиз. Эжеке, сиз дагы оюндан чыгып кеттиңиз. Атыңыз ким эле? Олжобай. Атын айтпаш керек дедим го, сүйлөбүш керек. Каерде көрдүңүз сүйлөгөн эстеликте? Олжобай ага, сиз дагы оюндан чыктыңыз. Калганыбыз мындай туруш керек. Мына карасаңыз, мына эстеликте карап, Олжобай ака, үйрөнүп алыңыз. Атыңыз ким? Талас. Ана сага. Мактаган киши ушундай болсо, Талас ага, сиз дагы оюндан чыгасыз.
Жигит атың ким? Каяктан келдиң ай? Анандай болуш керек эстелик деген. 2 алто калды. Музыка чыкканда гана кыймылдайсыздар. Ага чейин кыймылдабай туруңуздар. Маэстро. Алто болсун. Kimge эстелик керек болсо мага чалыңыздар. Мына эстеликти үйдүн киреберисинде коюп койсоңуздар, үйүңүздөргө эч ким келбейт. Кароочунун да кереги жок. Мына 5 жыл, мына бу эстеликти 5 жылга иштетсеңиздер болот үйдө. Кыймылдабаш керек, көздөр кыймылдаса да чыгат. Айшата, келиң сизди ойундан чыгарууга насып болдук. Маэстро, булар. Қатырап келейіз. Жолын ақшалай келейік, бірінші орынға. Шекербек ағамыз ойыннан шығас. Ана 4-өө қалды. Айшаны сіз не көп жүрсіз? Сіз де ойыннан шығарамыз. Бирок жакшы билип атканыңызга байланыштуу мына татнага берек берейин, чоңураак далыпса этет кыласың. Мына 3-өө калды. Мына биздин эжекебиз Жанар эжеке болуш керек, Ынде бербейм да. Улантабыз, 3-чү орунда алыш керек. Жанар эжеке аябай сонун бийлейт экен. Шымтырып тұрыңыздар, мен ешке чып келейін. Улантабыз, 3-өө қалды, профессионалдар қалды окшойт. Маэстро. Атырақ. Достордон чыга чейин. Жақын батырышка. Мынау жақын досту чыгарабыз. Себеп күлүп жиберди. 3-чү орунун белеги. Жақын Батырышка менен Жанар эжекебиз қалды. Жақын дос атың ким эле? Үйрөнүп калыптыр. Улантабыз, кеттик. Улантабыз. Экөөнү тең 1-чи орун берип койсо кандай болот, туугандар? Кол чап коюңуздар, 1-чи орун экөөнө дегенде. 2 чоң белек алып келейин. Маэстро, рахмат, болду. Мына белекти берсем. 1-чи орунду кимге берейин, чоң белек? Жақын Батырышка сизге берейинби? Эжеге берейин. Неге? Менден болот. Азаматсыздар, мына караңыздар, Кыргыздын маданияттуулугу Жанар эжекебизге чоң белек. Ал эми андан кийинки белекти биз албетте Батырышкага тапшырабыз. Алыңыз. Азаматсыздар. Рахмат. Жанар эжеке сыйлуу оруктардан орун алыңыз. Мен азыр 1-2 жамаат чакырам, андан кийин ыр конкурс баштайбыз. Ырдай тургандар даярданып турасыздар. Мен бул жака азыр 8-чи столдо отурган Канат агабыз, Кыял агабыз, Кубаныч агабыз, Тимур агабыз баштаган жамаат чакырат экенбиз. Келиңиздер. 8-чи стол. Ара келиңиздер. Келиңиz. Assalamu alaikum, hurmatli og'ayni tumanlar.
Бүгүнкү бизди ушунча кубанычка байланыштырып, ушунча адамдын башын бириктирип отурган кичинекей тагам менен Тайжан. Бактылуу болуңуздар. 2 жаш. Şu karmaşkan konular ardayım, üzülböstön, ağayinini, kaynata kaynene debi, kaynene kaynata debestön, ağayini tuğandı barınca alpı silasınlar, siygürösünler. Şu siyusunda oynap gülüp, dilegen oy masatlardı Allah talam kabul kılsın. Şunday kızlardı, şunday oldu çoğunatkanını al, cengeme, kudağılarga, çoğun rahmat. Ardayım şunday kızlardı çoğunatkanını. Oğullardı üyle, kızlardı çağırıp tükürerimize. Şunday eleyiz. Aramızda oturgan, barımızda işlerimizlere ilgili altınday vaktımızda dayığa geri oturgan sizlerge çoğun rahmat. Ardayım şunday birbirimize, şunday kuançımızı ten görüşken adamlardan sıyırmatlı, kızılcarlık tuğanlar olup tükürereydi. Bir sevmeye dayı oldu. Rahmat, toylor barımızda, şunday toylor barımızda buyurgan, nasip kılgan olsun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrli konuklar, sizlerge şu 2 yaş gayrısı çoğundu oturadi. Şu 2 yaş geldi demekmen Allah Taala şularga 2 günde baktırlık versin. Yana rızıklarını teң kılsın. Kısası emlerine oy maksat kılsa, oşa kereklerini Allah Taala jetkirsin. Şu alğanı şu konuklar sizlerge çoğun rahmat şöyle gelip çünkü ben siylap barimiz gelip oturabız. Barimizden Allah razı olsun. Mana şu jengeme aytarım. Şu ballarni shunday tarbiyalab darajaga yetkazgan sizga rahmat qilib. Mana shu Mehmet ballarni aytib ketdi. Şu Allah razı olsun. Shunday yaxshi bunday aytganda janobi şeriatga yaqin to'ylarda o'tkaziladi. Shunday to'ylarda ulanaversin, barimizlarga shu savob bo'lsin, shuni esa qisqasi shu erkak ekamiz. Rahmat sizlarga. Shunday tarbiya bergan jengim cho'q. Надеюсь, Венерите, кутlarınızlar kutlu olsun. Sizge şu çok rahmat. Каждый жоқтың тәрбие мынандай тренде болған жашынағай балдар тәрбиелеп қойған екенсіз. Сізден сыйымыңызды ақтаған, урматтаған балдар болып шықты. Ушылардың ойын көріңіз, небере сүйіңіз, ушылардың тойында, төрінде балпайған байбиче болып жүреріңіз. Сізге чоң таазим, ушындай балдар тәрбиелағаныңызға дағы бір жолы. Тойыңыз той боласын. Ардайым эле тойдың үстінде жүріңіз, жамандық көрбөңүз, балдарыңыз бактылуу болсын. Рахмат. Бирөө сүйлөп жатканда кол чаап турсаңыздар, меймандар жакшы болот. Ал сиздер да бул жака сөзгө чыгасыздар. Бири-бирибизди сыйлайлы, бири-бирибизди урматтайлы туугандар. Белек тапшыралы, музыка баштап турсун. Барыңыздарды жана градуска шылтагандардан момонтон тапшырасыздар. Демек азыр алдыңыздарга Мунарбек жана биздин той ээси Жолдар мырзанын ардактуу Айшат Айшалы балаларын чакырайын. Чөмүчүн көлдү сузса да, сөйлөдүң сону бузса да, оозуңдан чыккан сөзүңө тоолор кулап учса да, достор менен бийиксин, достон чыксаң кийиксин деп айтылат. Жаш адамдын досу көп болот дейт туугандар. Алдыңыздарга Мунарбектин жалпы Айшаталары, Аяш энелер келип коюңуздар. Асылбек Айшатабыз, Темур, Мухтар, Өмүрбек агалар баштаган жалпы биздин Аяш ата, Аяш апалар. Жаман сөз кезеги менен сиздерде келиңиздер. Сен отурган берги бурчта менин ордум боло турган, эй боло турган. Окшоп кетти ошол күн сенсиз мага. Сенсиз мага.
келесіздербі? Айшталар, жөрө башчыбы, класс комбо, кимден баштай? Тақсырдан башта дейді Айштам, келіңіз. Ассалаумалейкум. Жалпы жаман құш келіпсіздер біздің тойымызға. Біздікі де айтышқатымыз бар. Айшталарымыз атасының кичинесінен қашан танышқанын білбей деген досторданбыз. Шындығында білбейбіз. Биринчи классқа чейин тааныш болгонбуз. Канча жашта таанышканыбызды билбейбиз. Атасы менен. Ошол бүгүн эми куш келипсиздер дагы жолу. Мунарбек келиним айтылган бактылуу болсун. Алла Таала өкөнө узун өмүр берсин. Бак берсин, бакталай берсин. Көп бала чакалуу болсун. Анан ата-энесиздер кураматтын досун өтүп кетти. Венера sen toyda üçüncüsü olurlar. Rahmat sana şunca toyda görüp kollarını yüzü otasın. Sen de orada kalasa bunlardan görüyorsun. Bunun başlanışı olurlar. Görüp otasın. Şolarla yapım arkadaşlar şunday toylarda kalayım, akıllı olsun. Ballarına, kızlarına, özgür müşteriler bilgilik olsun. Bugünlere mınal жерде кичине өзгөчөлүк болуп буга чейин деле болуп келаткан. Кичине тойубуз баягы сухой закон менен өтүп калды, кургак болду. Ага капа болбойсуздар, ал Мунарбектин өзүнүн каалоосу болду, бир туугандарынын каалоосу болду. Бул биздин эле ашталарын айткан деген эмес, бул жаштардын өзүнүн каалоосу болду. Капа болбой отуруп кетиңиздер. Ошол бизге куйбай койду. Шунусу болсо жакшы болот эле дебеңиздер. Сиздерге да ошондой тойлорду каалайм. Ушундай ак той, таза тойлорду каалайм. Жалпыңызга бакыт, ден соолук, узун өмүр каалайм. Тынч болуңуздар. Assalomu alaykum. Jamaat. Kudosum, rahmat olsun. Жақсы айтып кеттің. Мунарбек Аяшұлым, айтырған қызым. Бүгін мына Құда қаласа тұрмыс жолына тең қадам таштап, Құда қаласа аттанып тұрасыңар болғанмашын. Şu қалмашқан болғанlarından бірге болсын, ажыраласын. Жолыңа шықыр болсын, даңғыр болсын, менен болсын, ойчыңыз азы болсын. Өкілер ойлаған ой мақсаттар бәрі ішке ашқан болсын. Сіздердің үйіліңерге біз şu жақсы мағашшалығында барлығыз сымыртағандай үйлі олу, бақтылы олу. Құда қаласа Венера Аяшым, рахмат, біз разымыз. Құда қаласа мына жалғыз бүтінімізбей, балдарды қатарданғандар жайғастырып келатасын, саған біз çok razıyız gerçekten. Ömrümüzün olsun şu balların nereden жақсы күндерін gör, жақсылықтарын gör, Berman olsun görgörün şu sine verdiğer çoğu birge mutlaka gördüler. Жақсылықтарын görürsün. Toylar toyulansın, yaşlar baktın oldular. Айтқаныңыз келсін, жеңіс Шайжаталысына сөз береміз, келіңіз. Ассаламалейкум, şu бүгінгі елден үйілпет тайдың қонақтары. Ошоның менен биргеме достор, биздин кудалар, жана биздин эң ардактуу меймандар, сиздерге эмне демекчимин? Ар дайым ушундай жакшылыктын үстүндө, ушундай биримдиктүү болуп, акыл сөзүбүздү айтып, жаштарга үй бүлөбүздү жакшы болсун. Ар дайым бири-бирибизге ушундай пеш болуп жүрө берели. Ошону менен бирге Ашим сиз мына Куда кааласа ушул күнү сиз үчүн келди, мынар үчүн келди. Буга чейинки сиздин асырап келген күнүңүз, ушул тилегиңиз бүгүндөн баштап, мынар балам өзүңүздөр мына өзүңүздөрчө бир мамлекет болуп кадаматтуу атасыздар. Ата-эненин, уруктугандын, агаларыңардын поддержкасы токтойт сиздер үчүн. Мына будандар ушу келин балам экөөңүздөр үчүн экөөңүздөр бири-бириңиздерди сыйлап, эл журтту, ата журтту, кайын журтту сыйлаган жаштардан болуңуздар. Мына сиздерди дагы бир ата болдун ата, апа болуп келген Аяшым, ушуга чейинки мээнетти кайтарыңыздар. Бир туугандар менен аябай биримдиктүү болуңуздар. Эл журтту, туугандыкты сыйлаган жаштардан болуңуздар. Мына ошо досторум да айтып кетти. Досум болгондо Куда кааласа башкача болот. Эми сиздер дагы биздин баардык өксөгүңүздөр Аяшым
баары жакшы болуп атат, жакшы биздин тилектерибиз, сиздердин тилектериңиз элдин тилеки ушу уул менен келме болсун. Ар дайым бактылуу болуңуздар. Рахмат. Анда эмес Айшинерге өрейин дагы мына биздин Кудагый Айтургандын апасы Зияда эжекебиздин атына залда жайгашкан аташы бар экен. Зияда эжеке, келиңиз. Кече эжекем экөөбүз Оштон чогуу келгенбиз. Мен жанында отуруп келди. Биринчи белек берейин, анан баштаңыз сөздү. Сен кече обещать этип койгон элем да. Эртең менден бир приз. Белекти кармаңыздар, андан соң калуу тилекти баштаңыз. Келиңиз. Жолы тойлар болсын, 2 жашқа қалайтын ошо бақытлы болула, өмүрлүү болула, кармашкан болуңар түбөлүк болсун сабагы. Сөздөр жок беле, подарканы эртерээк берип койдум. Рахмат азаматтар. Анда эмесе алып келген белектерди тапшырыңыздар, аяшыңыздарды, аяш жолуңуздарды куттуктаңыздар. Сонун музыка коюп турады. Андан кийин сүрөткө түшүп коюңуздар. Бүгүнкү аяш жолуңуздардын тойдун эстелик болуп сакталып калсын. Айшталардын белеги да бар экен туугандар. Азыр бир айшталарды атайын тазага чакырып коелу. Жалпы меймандарды аралаштырып. Сен айшталардын суроосу боюнча аяш болсо тоюбузда бийлейбиз деп ниет кылган экен. Азыр отуруп койсок туура болбой калат. Агай, 80-жылдагы чыгармаларды жаңыртып берсеңиз, аябай жакшы болот. Айшта ишинерди ортого бийге чакырып коебуз. Анда экинчи алдырак созуп кетет. Азыр бийлеп коелу. Dostları varınızlar, bir geçinizler, ortama çıkalım. 10 cak, sol cak değil. 11. 12. 13. stop. 8. stop. 6. stop. Varınızlar, bir geçinizler. Bugün görük, bir kılavuz.